Danas je započeo prvi dan moje zvanične posete Libanu, kojom prilikom smo ovde u ime Vlade Republike Srbije, u ime naše Republike Srbije, predali našim libanskim prijateljima i donaciju, odnosno poklon prvih 20.000 doza vakcine Sputnjik V protiv COVID-19. Danas sam imao priliku da se sretnem od dočeka na aerodromu i zvaničnih sastanaka sa Zeinom Akar, potpredsednicom Vlade, ministarkom odbrane i vršiocem dužnosti ministra spoljnih poslova, ali i sa Hasanom Diabom, predsednikom Vlade, i Mišelom Aunom, predsednikom Republike Liban. Na svim sastancima iskazana je velika zahvalnost predsedniku Vučiću, Vladi Republike Srbije, Republici Srbiji i njenim građanima na nesebičnoj pomoći koju smo pružili ovom donacijom vakcina, ali i donetom odlukom o donaciji 45 tona prehrambenih proizvoda narodu Libana, koji se nalazi u ne tako jednostavnoj, već u prilično izazovnoj situaciji, jednoj od najtežih od nastanka Republike Liban. Takođe, na svim sastancima iskazana je snažna i principijelna podrška stavovima Republike Srbije po pitanju zaštite našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, podrška nastavku dijaloga u traženju rešenja za Kosovo i Metohiju, ali i iskazano veliko zadovoljstvo činjenicom da će Beograd ove godine u oktobru mesecu, posle 60 godina od osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja, ponovo biti domaćin desetinama šefova država, vlada i ministrima spoljnih poslova koji će iz čitavog sveta doći u našu prestonicu. Naši domaćini danas su se posebno interesovali za ekonomske uspehe koje beleži naša otadžbina, za sve šta je u Srbiji urađeno u periodu naročito od 2014. godine na polju fiskalne konsolidacije, ekonomskog oporavka, reindustrializacije zemlje, ozbiljne izgradnje infrastrukture, kako one putne, tako i one socijalne, zdravstvene, obrazovne. Bilo je reči i o drugim vrstama pomoći koje bi Srbija eventualno mogla da pruži prijateljskom Libanu, ali se razgovaralo i o različitim vidovima poboljšanja naše bilateralne saradnje, ne samo na polju saradnje dva ministarstva spoljnih poslova, već naročito na polju ekonomije, odnosno svega onoga što bi moglo da posluži narodu Libana i Republici Liban od srpskih iskustava, a na planu njihovog ekonomskog oporavka za kojim ova zemlja i tekako žudi.